tujuan hadir. Tujuan hajuan terti itu tanggal re terti itu tanggal re lege lege yellow lege lege kase eke nete kase do kumoti kase do kumoti utama yellow lege lege kase eke tujuannya hohokan anjung tay kedua dulu rana Juan terci lege lege rakyat ternyata Juan terci itu tanggal re terci itu tanggal re lege lege yellow lege lege kase eke nete kase jong kumoti kase jong kumoti utama Asene kunungai jogoto Hidawai amata permoti Nai 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 Sesubine titi titi kuno nai 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 Sesubine titi titi kuno nai Sebale jamani nasi nasi Sebale jamani uri uri Sebale jamani nasi nasi